Pamirsa nyangre lomba miwah pawai ogoh-ogoh sani kelaksanayang ring rahina pengerupukan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar mecikang taru perindang selantang margi saneka anggen pawai ogoh-ogoh. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLHK Kota Denpasar Ida Ayu Widiana Sari Mausang, pangupaya untuk mecikang taru perindang sampun Raja Kemargiang napi malih ringgala sani jagirau pacang kelaksanayang lomba ogoh-ogoh. Baik ketandane stata rajak mecikang taru selantang markine untuk nambahin wesanan kaon sase ekstrim ritat kala sabah deres. Lianan punika tetujuan nyani untuk ngemit katreptian margi sani kalintangin para diogoh-ogoh ring rahina pengrupukan. Ring tengahing pengrauh sasih sani nenten janten puniki baik ketandani ngaptiang majang krame mangdani yatne-yatne tur waspada yening menang ring sortaru perindang napi malih ritat kale pengrauh sabadres miwah angin barat. Punika taler majang krame sani madue taru ageng mangdani ngabas taru untuk mandiri ring sajroning nambahin pemargi kaon. Asmara Putra Bali Pos nguningayang.